Ni nyuma yuko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA gihagaritse ibinyobwa bisembuye bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, abenshi bakemeza ko igihugu cy'u Rwanda cyakwiye guhagarika n'inzoga zituruka mu bihugu bitandukanye byo hanze. Ni mu gihe kandi umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubuzima Minisita yavuze ko ibi ngibi bikwiriye kwemezwa kugira ngo inzoga zihagarikwe burundu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bamwe bakagira ngo ni urwenya. Rwanda FDA yamaze guhagarika amoko y'inzoga 52 zitumizwa hanze zirimo Kiwangu, Konyagi ndetse na Gibris. Izi ni inzoga zari zimaze gukundwa mu gihugu cy'u Rwanda zituruka hanze y'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyahagaritse inzoga zitumizwa mu mahanga zirimo Bond 7, Kiwangu, Konyagi, Gilbert ndetse n'izindi zigera kuri 52 mu rwego rwo gukomeza kurengera ubuzima n'umutekano by'Abanyarwanda. Biri mu itangazo Rwanda FDA yashyize hanze kuri wa gatanu Kanama 2026 itegeka ko itumizwa mu mahanga ry'ibinyobwa bisembuye rikwiye guhagarara byihuse. Iri tangazo ryakomeje rigira riti Rwanda FDA ihagaritse abatumiza ibinyobwa mu mahanga guhita batangiza igikorwa cyo kubikusanya byose no kubikura ku isoko kugira ngo izi nzoga zive ku isoko. Rwanda FDA yategetse ko abatumiza ibi binyobwa mu mahanga ndetse n'ababikwirakwiza mu gihugu hose batangira guhagarara isoko ry'u Rwanda kubikusanya no kubikuza mu bubiko bw'abatumiza hanze y'u Rwanda. Bivuze ko ibi binyobwa biri hagati y'u Rwanda ndetse no mu bubiko bw'u Rwanda ndetse n'ahandi mu maduka bitangira gukusanywa bikavanwamo ubundi bikajyanwa ahabugenewe. Abatumiza ibinyobwa bategetswe kugera kuri Rwanda FDA raporo y'igikorwa cyo kubikusanya mu gihe kitarenze iminsi 3 y'akazi uhereye ku wa gatanu Kanama 2026. U Rwanda rukomeje gukusanya ibinyobwa bitemewe mu Rwanda, rumaze gufunga inganda 136 zikora ibinyobwa bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Watangiye kandi kumena etanolo cyangwa se ibikorwa byifashishwa kugira ngo bakore izi nzoga zitemewe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bamaze gukusanya litiro 470 zayo zimaze gukusanywa mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, ndetse ko zigomba no kumenwa. Impamvu nuko izi nzoga zikomeje kuzahaza ubuzima bw'Abanyarwanda mu mezi 7 ashize, zishe abantu 50 abandi 100 barahuma. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyahise risohora itangazo rivuga ko buri mucuruzi wese ucuruza izi nzoga zavuzwe haruguru zafunzwe mu minsi 3 iri imbere uhera kwa gatanu tugiye kwinjiramo. Uri muntu wese uzongera gucuruza zino nzoga azajya ahanwa n'amategeko ndetse anacibwe ihazabu y'amafaranga ataratangazwa. Mu gihe kandi mu guca izi nzoga benshi bari baramaze gushyira mu majwi inzoga yitwa Kiwangu ndetse n'izindi nzoga zikorerwa zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse na Kenya. Abenshi bamaze kwemeza ko izi nzoga zari zimaze igihe zizahaza ubuzima bw'Abanyarwanda. Ubwo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitier yabazwaga kubakusanya cyangwa se kwari gukusanya izi nzoga ziri mu maduka atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, Dr Murangira Bitier yavuze ko abari buze kurenga kuri aya mabwiriza yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu guhashya inzoga zitemewe akaza kurenga kuri aya mategeko araza kubihanirwa. Ni mu gihe kandi abagera kuri 50 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kurenga kuri aya mategeko. Ni mu gihe mu karere ka Gasabo inganda zirenga 3500 zakoraga inzoga zitemewe zamaze gufungwa. Bamwe mu bategetsi batangiye kwibaza ukuntu izi nganda zirenga 3500 mu karere kamwe zari zarahawe uburenganzira. Ni mu gihe kandi bamwe mu bayobozi batangiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera bamaze kugezwa mu butabera kugira ngo bakurikiranwe ibyabaye mu gihe hatangwaga inganda kugira ngo zemerwe gukora. Abamaze gutabwa muri yombi n'abakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA, abakorera Inguvu Gin Limited na NBG Limited bo bamaze gutabwa muri yombi bari gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Ni mu gihe kandi abakoresha izi nzoga bamaze kwemeza ko izi nzoga n'ubundi nabo nubwo bazinywaga zari zarabagize imbata. Ariko ku rundi ruhande ntabwo abaturage bamwe bari kuzumva uburyo ki inzoga ziri gucibwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage kandi baravuga ko izi nzoga zabze ndetse na za mitsingi zireta zikomeza kurira kuko izi nzoga z'ibyuma zitakiriho. Ni mu gihe kandi umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubuzima yamaze gutangaza ko ngo ni gute u Rwanda rwa rufite inganda 2 zikora inzoga izi zisanzwe za mitsingi, ariko u Rwanda rukagira inganda hafi 3600 zikora inzoga z'ibyuma, dore ko ari ibintu bitari biri kumwa cyane.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame ibi byose biri kuba nta kintu arabitangazaho. Abanyarwanda benshi biteze icyo Nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame araza gutangazwa kuri ibi ngibi, ariko we ntiyahwemye kubitangaza avuga ko urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge ndetse n'inzoga nyinshi cyane. Mwibutsa ko amakuru abagezweho ku bitangazamakuru bitandukanye ni kuri BIU 250. Nibutsa arakanda subscribe, ihutire kuyikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibindi bitandukanye bijye bikugerera igihe kandi gatanu kuri gatanu. My name is Murode, ndabashimiye mugire ibihe byiza.